Hanami seksi inang kasuman ni Nasyam ay Mama Joel pokon ni Opong Joel tene. Tanda nadihut do hanami marpusok ni uhur tene. Tapi angko panginduan nami seksi inangon hubani Nasyam keluarga irumahon lang pala tene say bahat tube pusok ni uhur. Anggo panurang sonarion lang pala de batene sonaon paruzung guluh ni bapaon say rumah tua. Jadi halani ay tene malas ni uhur na mando anggo bani panurang on anja tonggo ni Nasyam terlebih keluarga ase ilambung ni Tuhan on ma bapa hinaholongan ni hitaon tene. Jadi halani ay hanami marpangarapan do seksi inang hubani Nasyam ulang tene halanion halani yakin persaya do hanami si Zolom hatani Tuhan do homa terlebih Bapak Pak Joel pokon inang Mak Joel jadi pos do hurnami seksi inang hubani Nasyam Baik pardalanan ni goluhon kue ragam ni si boluson si patarado tartosu bani pardalanan ni Yesus mabahen hasomanmu laho mamuka lahoanmu kita Yesus pangguruan losidas bayu jumi ulang mandole geahan masa ulang gale kau hamiji panijuk diuhur gesitarononi by Jesus maaduhon gandung Jesus do pani duniao Pagi Jesus panondang nang dohitao Mahapon jagahon Hagandung Suang ganung gogo anggo Jesus asomanmu Alani waktu sempit tene jadi sambil marsalam hanami permusik nami benasyama doding ni kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
Nasiam. Sanina, hita haganupan sanina sumbayak baik kita acarata. Sumbayak haganupan sedunia na adong i tempat on. Gue Malaysia lang palay dulu. John, perlu mengatur terima kasih kepada Tuhan, ibere panorang nadear bani sadarion, bagaimana menghadapi bakeni hinahulungan ni hurtai John. Perlu marsa bani inang godang, yang pala maton jantu panghakmu, anggo bapak gorongon rumah sonang. Tadi kita naman, hampe pasonang-sonang hama, urmu, yang pala pikir-pikir hamba nalegan. Aga boy ham sehat, boy menunugu pahopu pakon mengajari hanami nombahmu genupan. Jadi sonai main anggo dangda, anggo menghadapi sesongonon memang mendingon tenang do hita kepada dingin. Malani lapita hita mengalami sisonon doma bui halak naligan lubenan menghadapi sesongonon. Cuman bang pangiduan kubamu gomos perhatuan siam minang godangon. Nah HP hamdui John gatini bapak godangon. Jadi ubay nasiam lu pangadu-aduan ni nang godangon perhatuan siam. Jadi bang kak naida sa tak ubay nasiam dah. Kalani pakau meratus bamu, aduh malu benan. Hamboy pe ini dah kam sampai marumur 22 tahun bapak godangon. Anggo bapak ko 46 tahun. Satongah ni pelang kan. Jadi malas maurmu masuk pat diurus-urusan bapak godangon. Ai mahata ku bamu. Jadi apa penduk PHT kai ya, terima kasih. Senai mata ku bani abang sama Joel, sama Koko, sama Adil. Tengok tua ya. Tanya tua itu, udah makan tua? Jangan kalian biarkan tua ini diam-diam. Nanti kepikiran sama opung bagal ini nanti sakit dia. Nggak ada lagi tua kalian nanti, ya. Kalian perhatikan tua ini. Nami rupam permen, ya. Malas mau nang agi rumah perlobe ma anak namion halani dom malo za mangurus na. Sendong na markutuk bebam agepe songon na lang usok buhur mo halani doma ganuk may iber koko gogoh bubani mangurusi sa dokah guluh ni halani ay sehat maho ase dong pagol pahon halakan niyong bahmon pahupunamyon ase boy hita anjok ku lobian niarian roh diarni doma parujung ni goluh ni pahupupion di jon huatahon ya martupuhan ni masumbayakin langa dong bihan namin yung bahnima anami naman do sa danari alani ay anima ni yung bahnami haganupan ori ahap pusok ni hur marsipatugahan ang guboy roh pala sa halak lang peboy tangga-tangga nai humani pahuk nami humbin sinabor agepe medan hanima ori dong kabar parpala-palay hanima maro ang godong na atak pisok ni hur atak malas ni hur makatahon hanima ro alani dom mahudidah pitaon sengpi gabe halani huma pahupunami pero mahon sa laksi do dalahi jadi Ya, selamat jalan mahubamu bapak nami. Bapak Opung Joel,
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sehat-sehat semua keluarga besar Sumbaya. Maupun anak, maupun guru. Semoga menjadi orang sukses di dunia Om. Hormat mertuan, hormat orang tua. Terima kasih Ma. Horas, horas, horas. Ulun benesiam musik ni namar domu hujai, namar sanina. Ya na mangihut di lohan. Nami, putih hur nami, putih hurmu pokon hanami manadikon hanami dakaha. Selamat jalan mabamu, on maputih nami ganup hita namar pariban. Ulang biso na hurmu dah, kon bani kakak daka. Hobe kak, ulang sayuru ribe nadok salpuay, salpu makan kak. Jadi hanami humbani paribamu makatahon pribadiku sendiri ya hamtongon duma bosur na mga baruka. Jadi maklum mereka ulay pikir hambe sonay ma anggoy perdunia non. Ayo. Jadi sonay homa kata nami humbani anak nabi ko permain. Kata pribadiku sendiri dah permain bakon anakku. Turih na siyam bani omak taon dah. Halani salaksiman di rumahon. Jadi yang keberwin pengaduan itu tongah mana kau kuai maka semuanya minizon namin. Pala ulang dunguran kaya. Jadi sonai mau hata nami hubani baru nami. Bakon hela nami. Idah kanami tong kompak-kompak na siyam. Sonai ke hela nami dos turihan na siyam. Jadi malas tuhur nami orang tua nasyam mengidahai ibagas syariah ni urni nasyam. Jadi saya anto harma ibu dini orang tua koli saya sonai matong nasyam dah terlebih tontong nasyam mau salak sinaman. Tong namin dua tapi kurang sehat. Ya sonai lebih hatak na pentok. Ipariban muka makatahon memang dumamonang ham. Bani muka ni marhajabuan na siyam. Tikitar pasu-pasu na siyam. Ya tahun pandita do. Lang boy sirang. Anggolang sinirang ni hamatea. Jadi do mamonang kami jay. Do marsirang na siyam. Marsirang halani hamatea. Jadi memang on majalan terbaik.
Sugari bayan peyaw ni manggolo 5 tahun nari. Mungkin kaburatan do na siya. Agin yung baon, marnabosan do. Jadi, hanami yung bani pariban na siyam. Nadihut marpusok niur, bani panorang on. Ang diyan ang siyam hanami pariban na siyam. Kurasa namin ang goy bilangin na siyam. Lang mungkin on hasahan namin na ro. Tapi on mahanamin na ijon bani panorang on. So na may amalas kon uhur na siya. Aku menuju Bapak berholong dalam marmusa Lalu dari dasur semangat pulau Bapak mengkukuk namio Kelupan diombahmu Besi karononmu Habe marujuk magolumu Kading mainin ang nama balu Ano sopat martona Baik marujuk ni golumu Janganlah sopat be ididah Mahukumon marhadabua In manau aluna Bani parmisirmu Tangis doga lupa Hanami nama gama Horas, horas, horas. Senimpo Tuhan tu dia holau tu si donaga Senimpo Tuhan tu tendalau lupa doho Ubang doho hasian nasomori palalaho Bolo adong disangkuki rapi daido Senimpo Tuhan Urang saya kabusian
Salate mga tao kita di Tuhan. Alani iledo ita, marsadane roha, kumuyita, parberangka ni besanon. Au sidokonok tu hoeda, unang tebay ho karejom. Bereng geleng mi, bereng borumi, bujur-bujur do sude. Jadi mola mandokon, unang itabay karejo, iurangi do karejo. Unang menuntut kita, orang tua, apalagi aku sendiri ngahu tahun, ngasap lopak tahun, ibotom nang lao. Jadi sidokonokku, unang pagodakku hitaman jujur. Tiopita ma hatani Tuhan, pasapita songone dedi na parete, satu kinai nama suduk matani ariku inna. Jadi ima begi hita pausor-usor hita, iti kingoluan nian, anggoboy, unang maadongan cik nirohata tu boruta tu helata tu anakta, minta tolong, alani au be ngau tau be. Oti do hataku nahudokoni perrohone dama, daida. Ijon hanami rohdo humbari tupuan di borbor marsada na marata ay matupuata tarkhusus sumayu bani bapak ni Joel bahwasani hanami pe turut do berduka cita bani parlahoni Bapak harumahon ya pon hanami do sonaha mungkin perasaan nasyam halanya do asiroh kanami tupuan di borbor ijon. Bahak do namin hita tupuan di borbor tapi mungkin halani dong akka kesibukan. Jadi on maha namin naroh patuduhkon bahwasani sisada pusok niuhur do hita ibagas panorangon. Halanyai panginduan nami atape harapan nami tarhusus sumai hubani bapak ni Joel ya martong ko doasa hubani Tuhan manjalo gogo asiboy haganupan torsa ibu dini bapaon. Jangan butuh kanami bahat ope si horjahonon bahat ope sita na jadi si tanggung jawab pun itu ngatong hani keluargaon takas torang do ibutuh kanami halani satu puah do ita halani ay harapan nami hubani nasyam tarhusus sumay halani bapak ni Joel do nadong ibu tahun sana satu puan hita manjalogogoh manasyam hubani Tuhan asiboy haganupan torsa so naman inuhur nami hata nami jana ijon dong do pati-patian na do may sepakati hita sekaligus domani dong ipatupuhan nami nasongon pangurupi nami bagal parete ni lang pala idah nasyam tapi borsini ur nami jana turut berduka cita nami maidah nasyam Perburuan nami ase parmusik ben nasyam malaguni na domu huzai. Iringin sam lobe ni lagu-lagu gereja.
Ya, on balawai yo putih nami tanda putih diur nami baik kat konham. Horas nai hubah dinasyam tendong nami irumahon ija bani harorohan namion on mahanami naroh bani panorangon simatuani boru atape botu nasyam tene mungkin lang palay padugah kanami marsada-sada rup mangatu si marahite zay jadi nihur nami halane lang pala marganjang-ganjang rasa hap nami halane ang guhan nami boru do nami tentu memodahi lang pagka nami ope hasipe nihur nami agehan nami situanan ang gumodahi hubani tondong nihur nami lang pas ope ay toti bagi saya nihur nami malas mahur nami malas mahur nasam tene manjalo haloron nami on manami roh bani obbason malas mahur nasam tene ay hatakon hata si tambahan asay tambahi Halaniay, hanami marsahap at turang hubamu, ulang pala bahat Tuhan marpuso niuhur. Halani ang gonamasa si sonon at turang hita na mangirik kondo. Boy doha marpuso niuhur, tapi la ulang marganjang-ganjang. Tonggo mo mapadalang hamba ni tulangon, ase tong-tong tulangon, marondos ba ni Tuhan, marianan isyamun ni. Jadi hubani edan nami haganupan huma ya sunai humage hubani boto nami nasyampe haganupan ya sadamar ya nasyam sunai humage hubani aturangon ipuk-ipuk nasyam ma asulong matangis tu iya alani hubani nasyam ma usay hurni sunari dumalaw tulangon mengadu hubani nasyam maya jadi ya turangon menjaga-jaga turangon asa ulang iya bah tu marpusok ni uhur jadi sunai mahata nami terima kasih mai tambah soman nami mak di Tuhan songoni manang dita seluna adorang so pasata utungan ni perpunguata punguan namar dok ngeroha mau maaf molo ala momang kurang au marah bahasa dihita ijiton damang dok benang di bahasa tuba ya mau lihat tema itu hatta songone manang dihita saluhu na namar pungu itu jangan dijauh namar sangat namar tua perlu mobi mamang raja nami dot inang soripe ya nau hormati kami hula-hula nami kata dison besan nami di parmoding nih na dua tahun bosano roro kami siap parlidita marang siap pakat ima bapa ni khelamu Pak Gion menelu neng dohono kudu tua mamang raja nami dot inak sori pede ala ordo partikian na paling dilian di jitot Tuhan au maatong bapa udena abakuma na toras di khelamu Pak Gion alai boha banon partikia dia ka arena saya lawani memang harus itu petunjuk Tuhan dan bui parsaurani pardumuani komunikasi do dengan bahkan sahat tunang dua bau puji Tuhan mak alai raja nami marhite di bogasat sadarion mau maaf 1000 halisat tadi marsoba ma auto pamuna di tikion jari-jari 10 pasap puluh seda homai si majujung amang raja nami dot inak sori pada songon bahasa di son bosan nami mangido marsomba mangelak kami dia kanang salpui mo ma salpo kam masaluh nai alai di puria tiru joloan narion pos marohamun amang raja nami dot hamu besan nami martang yang maha moto Tuhan upaya kami sedaya mampu nami harus ikon topot kami hamu nasa tulak gugu nami lau manoba hamu natiak lapisan kula hulanami. Terima kasih perlobe dari depan Tuhan AGP Ibu Bagas Mata Aujon Marsahap
Hamba-hambani mewakili Bapak Selsia. Bapak Selsion ima anggit bukandung. Jadi anak 5 sama 2 di atas 5 tahun. Jadi John Bapak Sel ada dosa pesan ke bang. Jalani setiap merpoda ibagas acara sungunon. Orang tuamu anggap situ si matuamu anggap orang tuamu. Jadi langdongmu bahai antara orang kata pakon ni tulangon. Nai humani banet tulangon. Ase botoko oli. Ase ulang dong perbedaan benho pakon ni aturangon. Dan kedua huma ya AGP itarikon tulangon nasiam sadari nasiam ulang holi mulak kenjon nasiam medan mastakangan nasiam ay ulang nela hita sunai mani wanilai nami nakanai bege dokahijai opung joel ini mungkin si jodoh megan hopu si gudangan tene. Jadi hamsale. Ya, singkat padat ben nasiam kela. Ya, beres mah. Ya, hamman ini orang tua hamma gati bapak di rumah. Jadi pandai-pandai maham menjaga orang ceton, ani hamma sunari pendukunan di John. Langdong di pendukunan, mungkin ham tadi nonton di sini. Jadi aku saranku bani nasiam ganupan mapariban sada arisyam ulang bubar siam gara-gara berjaring ini tulangon nami halane hita do perlebih roh ku bani sedaya tentu mertian musik wek kita tene bar musik nami permusik nami hanami si biak boru atap pesimba tuani boru izon laho roh manjumpako tondong namion laho marsombah-sombah kubadi sedia bandam lebih musik nih na laho marsombah kanabi Thank you.
Nabi, ubadina sampar musik nami. Ya. Hanami si biak boru atau si badani boru John. Dom maroh menjumpa ke tondong nami. Asai ulang ala lobah ni so lembang ni bambalotu tondongon pensil do. Tatapi pasu-pasu bani parboru naga depan. Halani ai, ben hamlai musik ni nalau memasuk-masuk si biak tondong nabi. Nagirangnya. Sarikat roh bani panorangon bani perujung guluni bapa hina holongan ni umur tahun tene ia si sahab konon nami anggo bapak tahun masih tanya kita ase songon na amanutik sarikat tahun tene si hatonon nami na perlobehan lapi joni nangang tene ubani boto nami pokon ni gawe Bapak Joel, Mama Joel, ididahan nami sinhu taondo sadokahon sonaha pambahin nasiam hubani bapaon. Bahkan anggohan nami halani kebetulan tetangga isaksihon hanami dotene. Jadi untuk ay salose maninhur nami si bahenon nasiam hubani bapat taon. Jadi halani adong do inanganggion ya. Mungkin hujon ma sonari ilimpakon nasiam haganupan holong ni nasiam halani adong do tertulis ya bani bukuta iha tahun anggo domma be marumur 70 tahun gok hangaluton mandobani ini. Jadi selamon pesabetulnya anggo inang taon inang anggion lang benaminta lup iya bani tanggung jawab ni nasonay burat ni sadokahon ya bapanggion boritan dan lain-lain lo pegok siurusan ni tene halani iya pe ban usia ni di masa tua ni on domma buei akulani pe domma maborit marhorja pe domma loja buei homo sesi pikir honokon jadi sadarion salo sema bapanggion jadi harapan nami ase inanganggion ondos hubani nasiam tene 2 tahun hubamu irmahon enak nadopin malozaham marorot sonari pantos kambani Tuhan sehat kam hubudin narion aseboy iba idah kam nyambah mon ibu biari ulang maseda pogu ibayan hati-hati ulang maseda holi hita namang golu age par lobe layon namate dah besar dah harap uhur nami aseboy iring dengan ni joelon ham hati nasulang-sulangan ni petogon ni paridion ni budi nyari boy sehat ham hubudin nyari terlebih kubari nasiam boru na Medan tene sarado izon tondong nasiam jongjong bani panorango batu na marsali na sumpayak harap uhur ni sarikat pokon ni huta ganup hormat sama hula-hula ibu dinyari jenges ibu dini bapak dah ulang martinggili anima aseboy ipatorsa getini bapak nimon ondo getini bapak nima dah naido hubani Joel pan Joel harga bayan boto-boto me ondo tiangmu dah anggolang adong boto-boto mon lang boy ho jongjong age hujaho mardalan atape bani paradaton
didampingi inang. Jane, ay mahatan nami ase lama hita mandurung hubonan itapian, saya manalungun hulu binyon tambah ma pasaria. Ilah kanami ya keburuan hubari barat tuan dorok kuzon. Jadi on bersama lagu ni narodu ausien dua nada. Pakon Marcelo Polo pan pakon asoman huta ben nasyama musik ni naromban hujai. Kita mati
kasih. Ya, benesiam ma ase jago-jago ganupan paupuni Bapak Namion. Maju tak gentar lagu ini. Oke. Maju tak gentar, bagus serpanjara. Maju tak gentar, kita diserang. Maju gentar, tentu kita menang. Maju serang, tentu kita menang. Bergerak serentak, majulah, majulah, bangga. Tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang. Iyo, tangan di atas. Horas kemenangan. Jadi ubenina sampar musik nami. Abi. Ya. Adong do non diai ipasuhi Bapak Namion Om Bereda ase sonang pahopuk kunini. Benesiam lagu ni namar domu hujai. Marsombah uban nami ase benesiam sitalasari. Sakot maruga, sitalasari bayang, dabai duga, onahi hinan bayang, jagian tunggu
hubani nasyam sanina nami on boruta yondos kono kanai hormat ni sedea sombah ni sedea hubata tondong ni ibagasai dear itonggon nasyam ase hanami boruta mapasikolah kon pagudang-gudang kon aido to demban tobus maon ase berehitama panogolatai ase laita pagudang-gudang kon iri kujai tertambai Pak Joel ase adong durung-durung nih pakon membuli bebas nih. Terima kasih Mak. Demai bere nasyam tersongon hormat nasyam hubadi tondong nasyam demban marisihon duit tapi langai na itong burhanami hubadi nasyam boru nami pangarapan nami nadop yondos kon nasyam huben nami panogolan nami harapuhur nami ase marpasu-pasu Tuhan marhitehon hanami tondong ni perhitean doha nami humbani tulang ni ase gok pasu-pasuni ase bani haganupan panogolan nami tanpa terkecuali na mawakili ma panogolan nami na ondos kuben nami ase jadi haganup panogolan namion izon iberehon hanami nasongon mamboli pulpen ando hartongon marhitehon pulpen pakon buku na iberehon hanami jadi matongon sarjana haganupan na marguna on hubani orang tuani terlebih kubani bangsa pakon negaraon ase jadi cita-cita ni sedia iberehon tulang ma nasongon pambolini pulpen pakon buku ni sedia panogolan nami haganupan. Ini Pak beli pulpen tangan manis dari tulang ya. Nanti dibagi-bagi apa mudah-mudahan jadilah kalian taat sama orang tua jadi cita-cita kalian ya Pak ya. Kalau udah sukses nanti tetap ingat tulang ya Pak. Jangan kalau udah sukses nanti lupa sama tulang ya. Itulah pengharapan tulang ya Pak. Itulah. Ya terima kasih Mak. Ya lanjut Mak. Mampen hiu putih nasyam tu nih. Ya tapi permusik nami baik kamu malobe naik pasat kain putih kanami hubani lain nami on baik kamu malobe tadi maham na tadi misir maham na misir ondo hanami roh malas mahurna siam bagi kanami ya inang lang boy diut nakad lang tahan dia jadi nakin deme dipatupuhan nami sanso dasong pertangis nami ya malas mahurmu da besan songon hatali nama tua mata honon tip mana tinopay na golong-galang parahut na otik suswadi apa na boy terbaik kanami nasong pertangis nami malas mahurna siam tong-tong may rambut Tuhan. Alani na budari doma boru manortor na sogok pe doma boru manortor ai duai iya jadi yang gona parpudina siam roh kahuanokku jadi mangapu mahita ucokok kita panggual nami encado
onma demban nami hubani nasyam malasuhur jenges tumang horjat tabani ipukah nabudari da subani panorangon hanami pe secara pribadi malas luhur nami mangida nasyam ibagasai diarma sakil nasyam ugas tahun. Terima kasih ma. Miliar dua acara tahun bani buat niarion. Jadi hanami pe humbani otdo musik maka tahun hodong-hodong na helpat ulang panduluron. Ang godong hanami na lepak parmusikon ulang may paruhurhon tene. Jadi isakil nami ma kontrangon tolu hali siap sa nombas ulang lupay horas kontene. Dop kosya itu tu parhorja kuria. Ulang pe tortorhon be. Terima kasih bagi Tuhan yang berkah, harap bolak pokok hidup lihur ni. Untuk waktu bukan di pameran on hasil bagas besok lihur. Joel hanami roh banyak sama nami Joel Sumbaya, roh nama posto GKPS Batu 20. Imana di Tuhan nami roh besok lihur banyak perjumlah di Optimon. Selain roh motongon, Optimon boy butuh yang muli Tuhan yang berkah. Selain mengubah keluarga nanti dari Optimon, boleh berpulas terapung jangan tetap merobos bagi Tuhan. Jangan jolong di banyak nami nasongan kanan Tuhan nami tanda dukasi nami. Jangan umumai pakai Tuhan nami nasongan gatil memboli paku bali rumah Yopungon. Sadi HPI ulang di nasyam bali bahati. Tapi di nasyam bali kasaran nami lawa poso patukuhan ay. Kasih banyak sama nami yang dostoma. Salamat, terima kasih. Yang sedalam-dalamnya bagi Parusung Guluh ni orang tua Taijon. Bagi pelayaran nami mulai Parusung Guluh ni orang tua tahun atak dong lebih kurang makurang naburit mai dene. Naiman aboy bina terbaik nami. Pasoman nasyam majelis jimat adong ikuriaw sama ihamalas kurur nasyam. Baru bagi kesepakatan tawabe obe dong yelong pun obe pangapohon. Jadi son may balas kanami na samon latih ini karangan bunga, kumbani, kuria Indonesia yang beri berpahat berarti ini tapi diut do kuria kebes batu 20 ratusan luhur bani batu 20 orang tua Taijon. Almana boy bes kami senari berseperti nama bani para kita. 64 ayat itu. Papan Tuhan Yesus Kristus apaton binawasi sito palangit papan tanaon. Amin. Martong kumahita hamba pa namin na naguriatas Tuhan ni namangkul agi nadok mati nung may birham anak mo Tuhan Yesus Kristus suhamatean halani dosa namin janay pagkuluham do iya asadapotan haguluhan hanami saya po iham mahanami na marpusak ni uhor marhite parujong ni golo ni hasaman namin on patuguham haporsayaw jana patuguham mapangarapan namang golo ka namin ajariham mahanami bali golo namin asa ulang lalap hanami marpusak ni uhor songon nalang marpangharapan jaloham matongko namin ibagas Tuhan Yesus Tuhan namin. Amen. Hatay Tuhan nalaho mga pohi
uhur nasiam keluarga na ibagas pusok ni uhur ayma 2 Korin Bilisada ayat 2 dan subani ayat 5. Puji-pujian bani nebata Bapa ni Tuhan Yesus Kristus Bapa parilut ni uhur apa nebata si pangapo ini na mangapo hanami ibagas sagala si tarong nami asetarapo hanami hasoman na ibagas daging si taronan hinorhon ni apo-apo na ginalo nami sandiri humbani nebata ay songon surong ni si taronan ni Kristus sogo dan nami senado humasurong ni pangapohon dan nami marhite Kristus amin. Hubatan ganupan akihuban na siyang keluarga tutu ganap hita makarosuhkon goluh taon goluh na ibagas hasonaman tutu terima kasih hita na mambire hasonaman ay hubata tapi martingat kita bani haganupan na terjadi bani padalanan ni goluh taon lang terus ibagas hasonaman lang terus ibagas malasiluhon kagati soluk do jana marpanorang do humahaganupan jana bani panorang on nasiam keluarga mandopakon panorang ibadas usok luhur maritehon ni parujung golu orang tua hinaholongan di luhurta. Apostol Paulus mengajar hobubata agi huban kuria Korin ibagas nama dopakon bagi-bagi sitaronon bagi-bagi persoalan di tengah-tengah ni kehidupan agi huban nasiam nama dopakon usok luhur on na parlobe ia makatahon ase tetap mamuji negata bani kulo. Kita ganupan nasiam keluarga sonahado ibagas pusok luhur om tetap bui nasiam mamuji negata. Kalanyai bani panorang om ihatahon do ase bui mamuji negata bani haganupan sidopakonon bani namandalani kulo on ay halani adong pangapok ay naibagas sitaronon ay kumbani naibata. Mandori kita haleluya nomor 120 sada ayat 1 ayat 2. Sedo yana na manongtong bata dunia on tapi nomor dalam dohita menuju balik ianan na tetap proses dokah ni Tuhan naik pertama naman ramot on Bapa Sarip Sumbaya on laho luar pakon laho masuk kumbani sonari-nari proses dokah ni amin. Ase buan hitama bakin hasamantaon hubali ianan persaranan ni kay maari patuhon ay. Itu tuh mabatang sambil itu tuh batang mandoring 152. Ausia koina
pesona